byigisha gukorera ku gihe tugatabara abantu nyine ku gihe tutabanje kunyura muri gahunda zacu tugahita dutabara abantu ako kanya. Umutekano wabo ukaba ubanangiye usigasiye. Yego. Abana bakabasha kwiga umutekano ari wose no kurya cyane. Ariko ubusanzwe uri n'umupolisi. Reka tubaze uwo mugabo muze. Karama. Uraho neza? Ndaho. Nguri kazizi ku nzoga uri mubi cyane. Ndatwika nimanukira. None ko wicisha abana inzara no kubera iki? Nimo ndigisha abagabo. Katurebe baba polisi. Twumve polisi namwe mukora muti afande habari. Wowe nguri afande cyane. Baguhamagaye icyo baguhamagariye cyari iki? Karibu hano muri Digital Studio. Tubafitiye serivisi nyinshi zitandukanye harimo gukamera ubukwe, anniversaire, bride shower, baby shower, gukamera mu bitaramo ndetse no mu bindi birori byinshi kandi bitandukanye. Bahanzi, makorari ndetse namwe bakinyi ba filime. Nta handi mwakura amashusho meza kandi ku giciro cyiza atari muri Digital Studio. Digital Studio, igisubizo ku banyarwanda. Reka tuganire n'aba bana. Hari agaseni bamaze gukina. Ibyo ari byo byose kubera amajwi ari hano mushobora kuba mutasobanukiwe n'iki bariho batubwira. Amakuru yawe? Meza. Witwa nde? Ufite imyaka ingahe? Wiga mu wa kangahe? Nitwa Shimwe Gift Cynthia. Ngiye muri secondaire mfite imyaka 14. None arukubonye kuri televiziyo arurimo kwerekana iki? Ndimo kwerekana ko hari abagore barengana bazize yuko abagabo babo ari abanywanzoga. Twari turi kubashishikariza kutagira abagabo bafite iyo mico mibi, kugira amagabo bakaba bafite imico myiza. Ukuvuga ngo umugabo wawe ni kazizi ku nzoga ni mubi cyane. Yego. Ntabwo ahaha? Yego. Bivuze ngo ariho wigisha societe ko hari abagabo bahohotera abana n'abagore. Yego. Reka tubaze uwo mugabo muze. Karama. Uraho neza? Ndaho. Nguri kazizi ku nzoga uri mubi cyane. Ndatwika nimanukira. None ko wicisha abana inzara no kubera iki? None se ko amafaranga nyabone nyine inzoga kubera ziryoha nyine nitanja kwinywera. Nanywa rimwe nkagurira n'abandi nkibagirwa nyine guhahira abana no kubazigamira. None ubwo wari uriho wigisha iki societe? Nimo ndigisha abagabo kutajya bajya mu nzoga bakabanza bakahera urugo wenda inzoga zikaza nyuma. Abana bakiga neza? Bagashakirwa ubwishingizi? Bakanabashakira na mituweli. Ubwo no kuvuga ngo nicyo mwariho mwigisha societe? Yego. Noneho twabonye inshuti inshuti z'umuryango zaje kubasura. Babandi baje gusura runo rugo ni bande? Egera imbere mutubwire muri bande namwe. Wari urimo? Yego. Mwazanywe n'iki muri bande? Twari tuje gufasha aba bana papa wabo yirukanye. Ngo tubafashe. Yarabirukanye bajya he? Mu bihuru. Bagiye kurara mu bihuru nyuma yuko papa wabo abirukanye. Imvura ikajya ibanyagira rero twari tuje kubafasha. Harya wowe wari uri hehe? Mu rugo? Iso ntabagaburira? Yego. Yirirwa yinywera akayoga yabaye kazizi. Kazizi uzi icyo ari cyo? Ni umuntu wasize akaba kazizi nyine. None ntimwaryaga? Yego. Ariko ninde wahamagaye polisi muri mwebwe? Wayihamagara iki polisi? Kugira ngo izifate umupapa unywa inzoga areke guhohotera abana. Reka turebe baba polisi. Twumve polisi namwe mukora muti afande habari. Wowe nguri afande cyane. Baguhamagaye icyo baguhamagariye cyari iki? Kubatabara.
yari ukubatabara. byari byagenze gute? Bakubwiye ko ikibazo bari bafite ari iki? Ngo yuko umugabo anywa inzoga akaba akazizi ewan akabatwikira akahita anabirukana mu rugo rwiwe. Nicyo bambwiye. Noneho mwakoze iki rero mwebwe? Twebwe twaje dufata uwo mugabo tuhita tumufunga. Akurikiranweho ibyaha byo guhotera abana n'umugore cyane. Okay, ubwo niwe wari uhagarariye ino timu yaje gukora iyo operasiyo? Yego. Okay, turagushimiye. Biri kwigisha iki sosiyete? Ni ibiki biriho byigisha sosiyete? Ibyo mwerekanye byigisha iki sosiyete? Byigisha iki abantu cyangwa polisi? Byigisha gukorera ku gihe, tugatabara abantu nyine ku gihe, tutabanje kunyura muri gahunda zacu, tugahita dutabara abantu ako kanya. Umutekano wabo ukaba ubanangiye usigasiye. Yego. Abana bakabasha kwiga umutekano ari wose no kurya cyane. ariko ubusanzwe uri n'umupolisi. Dushimire bano bana, mwiha amashyi kwanza, muri intwari. Ngira ngo ibyo bariho berekana nibyo twifuza muri sosiyete. Bariho baravuga ko umubyeyi cyane cyane wabyaye, ni ukuvuga ngo hano berekanye umubyeyi wari uri kumwe n'abana be, ariko urugo rwarakenye kubera ko umugabo yibereka zizi nyine muri bare, niho udufaranga tujya. Izi nzego zose rero uko zakurikiranye zafatanyije kugira ngo zibashe kuba noneho zahashya ubugizi bwa nabi bukorwa n'uyu musaza ahemukira abana be.